Hawaii, USA International Reynaldo Rey Fiesta Sentenced Award in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Ti programa tinga na Paul 1, lagkip, ti napalabas. Mamang, nakainom kayo manen? Nabartag kayo manen? Nakaang-angdod kayo? Di kayo mamain? Nanyong magkabaing ko ha? Hindi ko kayo ko tuminom ti arak. Alamili, Oh, natarami. Imbes ko mga anungan yun, paglibangan nyo dito yung nagtibalay. Kamayat nga gubra kami, ganyan anong Christian. Kamayat nga baspa kami. Yung kastoy mataramidan nyo. Hinto naman saktan na kayo ni manong Christian. Kaputa, takawin nyo, pwede kwartana. Ang paunin, mamang. Mamang, awanin, dedi papang. Etyo ka di tultuloy na tating sasamo sa magsasaro ng pagteng pasama krikat tibiyag tayo. Gabuti ka sa kararamidan nyo. Mamang, pang-aasiyo ka di albasan nga nauli lang kami kini manong Christian iti ama. Takay ka di mati sumarunong nga mapo kami. Sa nukam tubig ang kapsat. Mamang, nagbalbaliw kayo. Awan na sa kinabalbaliw ako ng bet. Nasakit lang kami tinagam ko, dirik na kabuti pa nakatay ti amayo. Wanen ti amayo, wanen. Liliwak lang tuminom ti arak, so adak baka dalagan. Tingkay nangigan, papagayam, ket may salay nga paset, ti pagkasaritaan, awagan ti kanulatan, tinagan nga kako. No pain pudno na, o nilanad na, dito iti pudno nga nagan, kanad kompletong address na, iti pa nang isurat ni Nilda, iti sumat lang nga lugar, iti poblasyon Santo Domingo, Ilocosur. Ganito yung pagkasalitaan ni Kako, ket may ika-enem, ngayon tayo pagpilian para ti pa nakapili ti best letter of the second week, iti bulan ti Mayo. Idagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenced Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026. Babaen kini Reynaldo Rey Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Kaya ti programa tayo nga lagip tinapalabas. Idi Action Radio, DCJC Lawag. Idi pa nang imatmaton, ni Station Manager, Attorney Nick Malasig II, nga pangabakan nyo kadag iti agkakadakkel a premyo. Di pagkasalitaan, papagayam, ni Kako, ket napuluan iti agsasamusam arigat. Apo na niya agsasamusam arigat. Yan, kapsat kang arigat na ya. Okay? Ket pakishare dito live tayo. Dito yung page ni Paring Ray, nga Ray Fiesta Sentenced Award. Ket i-like yo, i-share yo, no saan ka pa nga nag-follow. Dito yung no saan kayo pa yung nagpalo, dito'y page ni Paring Ray, pakipalo. Ken nga kastamatan, dito nag-livean tayo. Ang samat nga tayo page ni Paring Ray. Ay man, so, agsasamusang arigat. Okay ba? Okay. Ket no mabuyan yung ito'y iti YouTube channel ni Paring Ray nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenced Award YouTube channel. Like, paki-share, ken subscribe kayo kuma no saan kayo pa nga nag-subscribe dito page YouTube channel ni Paring Ray. Ni manong yun namin dito yung Nemi Ruiz, host nila Giptil Palabas, ket dakaitan nga agbibuya, ababalang dito pa nang iportray tayo. Dito pagkasalitaan ni Kako. Dito yung page ni Paring Ray itang bigat. Kaya, napiminas na tumitlaing noong kay ito buyain into 12:30 ginganat alas 2. Iti, ano dyan? Iti, programa tayo nga lagip tinapalabas. Iti Action Radio, DCJC Lawag. Pakishare. Oh, mat. Ay, hampe na i-share. Nananananan. La 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 la. Madi man dito yung ubra kaya. Nananananan. Nanana.
darakil dagiti premyo nga abakid nyo kagayam sa api ko nayo. Gapot agkakadakil dagiti premyo ti grand winner umawat iti 50,000 pesos. First runner-up umawat iti 30,000 pesos. Second runner-up 20,000 pesos. Third runner-up third 10,000 pesos. Ken Maisa nga special award nga umawat iti 5,000 pesos. Ape ko nayo. Agkakadakkel dagiti premyo agsipud ta babayan iti kooperasyon in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly. Yan. Tingnan tayo na ito. Kapsat kang gagayam. Kata i-share tayo palaan. Nag-share tayo palaan. Sharing is good. Madamdaman to no at danto agbuyan nga taga Hawaii. Dato'y intay to i-play dato'y plugging may panggap iti Yum Yum Yum. Okay? Kata i-share tayo basit. Ayan, tutur kayo. Hindi man lang pala ang ganda dato'y may kaupat nga grand finalist tayo at awis ken panagyaman na. Adan fourth grand finalist iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2026. Congratulations kay ni Mrs. Vilma Castro Garcia tubo iti sungadan Paway Ilocos Norte kadagdamagdanad sa Diabalawi Pagudpud Ilocos Norte. Denggan tayo ti awis ken panagyaman ni Vilma. Awawisan kayo amin apo nga agsurat kayo met iti programa nga lagit kinapalabas ket napintas unay ta maiistoryayo ti kabibiyag yu. Yaman ak unay. Agyaman at unay ko na ni Vilma. Dito'y fourth grand finalist tayo. Sinuntong at amot iti may ka-5 grand finalist tayo. Kada iti bulan ti Mayo gagayam kay Absat. Patangan nyo man na sino. Yeah. Ato na kita dingdingag nga kuwakit magipag-judge naman. Oh, gusto ko na. Gusto mga amak ko na kita. Kunada. Di ba? Okay. At di kita mataman nga bibuya kanya kita. Ato to'y ni Erlinda Stabilio. Astawatan ken ni dumapay nga mataman nga bibuya. Hindi yun. Dinggan dito'y plugging tayo. May banggip iti Yum Yum Yum. Special Letson na pork belly. Eto na. Naglukaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Agawat dan kadagiti orders. Ag-text when tumawag kayo di cellphone number 808-673-5595. 808-673-5595. Wano ang direct message kayo iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Agaramid na pa iti Letson and Rice Bento nagbalurlayang iti $14 plus tax. Ken 1/2 islab Letson Belly nagbalurlayang iti $65 plus tax. Ken 1 whole islab Letson Belly nagbalurlayang iti $130 plus tax. Ken mabalimpay tagorder iti small, medium, ken large pans. No agorder, ag-text wano tumawag iti cellphone number 808-673-5595, 808-673-5595. Wano ag-direct message iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Laglagipen, naglokaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly ket agorder itan Yum 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 Letson, freshly made in Honolulu, Hawaii. Yeah, freshly made in Honolulu, Hawaii. Iti karoten na ituloy papagayam dato'y ababang lagip tinapalabas ni Kako iti poblasyon Santo Domingo, Ilocos Sur. Iti panang isurat ni Nilda iti sumitlay nga lugar nga pinauluan tayo iti agsasamusam arigat. Ita, ituloy tayo nga ibasa. Duha kam lang agkabsat siya kini Manong Christian, Manong Nemi, ti habunga ti anayat da bapang kini Mamang. Adda kam idin Manong Nemi iti grade 10 nak idin to ta grade 12 ni Manong Christian, idi mapasamak idi imo na Manong Nemi nga nakana pasamak idi biyak. Ni papang Manong Nemi kadagdat letson
trabahador ni Lula Merced dito sa Santo Domingo, Ilocosur, trabaho na tagletson. Ini tanadaan iti nakana nga sakit manong nemi agpagpakadan ni Papang. Kastaw na matisang sangit mi nang runa kini mamang ni manong Christian isukumat katibkaran aganog ugpay kas kanyak met manong pimusay ni Papang manong nemi. Ado nga sangsangit mi manong nemi lang naruna kini mamang. Di makadakas manong saan nga maawat ni mamang ti amin dahil tiga po na nawapay nga inom iti aran. Nagbalinin nga mamartek ni mamang manong nemi sipod na tayo di Papang. Kabutas lasan nga maawat ti amin. Anawan mi, ungtan mi, agpakpakaasi kami, nakaalalas na aramid na tagdi pa yung nagdigdigos nga awan ti inom na mapan makitugaw kadagiti lalaki nga mamartek ka makiinom. Ado nga pamagbaga pati digiti kakabsat na pati digiti kabagyan na paada ta pa siguro ti nga pang tutulungan ng digiti partido di Papang kuha na agsibot ti kasta nga aramid. Kasari kabilin pa yun manong Christian isuna no kasta nga agtakaw iti kwarta nga mapan na igatang iti ara. Nagraduar ni manong Christian iti senior high school kat nag-college manong nemi. Working student kami ng padpada. Agtrabaho kami iti kaletsunan. Nga isog pangalamit allowance mi pagmatrikulami timultulong met manong nemi dagiti kakabagyan mi mapanag agpatagabo tapno lang adda pagbasa. Nagraduarak mag-idi manong nemi iti senior high school ket nangalak iti Bachelor in Science in Education education. English, major in English manong nemi. Ado nga rigat mi. Irigat dito, irigat dita, at apen nagidikundaway nga agbisin kami manong nemi. Sakit kasta ni mamang paunay nga rigat. Pagpintasan na manong nemi saan na kami nga binabayan ni Apo Diyos. Kimpet kami kang kuwana. Aging nga nagraduaren manong nemi ni manong Christian ket nakastrek nga dagos iti trabaho. Dato yun pimintas basit ti biag mita. Adda pagsapulan na, nagsweldo ni Suna. Irinto agkurkurang natamit manong, di kiti masapsapon. Kinabudno naman nung nemi na unor ko, di kiti uulitig kada ang iikit ko, nga nagyanan, tapno lang maituloy iti panagbasa. Naging gaman, nemi, nga nagturpusok nito. Dapat di kiti kondaway manong nemi, nga mapanag ag-extra iti parlor tamukmet manong nemi ti agribahan kanda dumapay. Nagbalinat pa yun nga tutor manong nemi. Ket tapno ni kasta ket adda pagmatrikulak para itinak pa nag-review manong nemi. Siyempre kakasbay sa nga call center agent iti San Nicolas. Di makadakas manong nemi. Nakaala din ti sakit ni mama. Anong nemi nasang petak ni mamang nga kastauna iti panagapaput na ti buksit na panagililos na impa hospital mi nga rod manong nemi get dito yan nga nakaala iti sakit. Diyos ko ada sakit na niti dalem aging nga na mild stroke manong nemi na wheelchair na tayo ti kagudwa ti bagina manong nemi gapong nga rod iti panagin inom sa anin ngomin inom ata kastoy maten man agag-agas maten dahito gamin ket mamang no dimngeg kay kumaidi kada kami kini manong napintas kumaitan ti biag tayo nagraduari ni manong nagraduarak maten nagtekak pa ti board ti langor oraya kung ket di pa nakarelease ti resulta ita naka-wheelchair kayo kita, awad mo na nga babawi, di ka dati, ud-ud lang ta, anak ko, anak kita, anusan ta ka, anya arod.
Nadanunan ti pa nakarelease ti resulta ti let LET iti day tangatawen manon name December 13 madama akidi ang lutluto ti pangrabyan mi. Kabayatan ngaglutlutuak inyupen ko ti cellphone ko manon name amok ngamin iti day tangal daw ket maamuak ti rurayeg. Wen kinitak nga dagos ti apelyedo nga mangrugi iti letter T ket anyan naragsak ko manon name adda tinagan ko. Yes! Urek la na palagto manong naimi tinalaos nga ragsak ko. Nakita tinagan ko tabayaay Christopher Kiano. Urek la nakalagto manong. Inararakop ko ni mamang nga nakatugaw iti wheelchair nang adda iti abay ko. O mamang nakaruwarak adanagan ko nga nagiti nakapasa na-release iti PRC. Dinanggagbat laing ni Apo Diyos tigit kakarkararang tayo. May sa akon nga LPT. At nananok yung maestro. Matong palmat laing nga digit ararapaap tayo. Parit pamilya tayo, mamang. Naging nga dimteng met manong Christian, manong name kiting padamag ko. Nagiin narakop kami nga talo. Ato dagiti nagaplayak manong name imadadda nga kinaikayat ko. Iti langat nga tumatlan asweldo. Manong nimi, agdradraw ka mangisuro kas English teacher. Manong nimi ti maysa nga eskwela. Ito'y ISCC. Wano Ilocosur Community College of Vigan City. May saak nga English college teacher, manong. Wan, kaya di tiyak dama manong nemi mga alaak iti masteral. Pangalaalaak iti masteral ko iti University of Northern Philippines iti Bigan City. Manong nemi, no may panggap ka na yan. Alakit inyut udik data. Jakpulos ingkas kaso di kita'y nusumken ti panagpitik ti puso. Tati gunam-gunam ko talaga kit iso iti panaggraduar ko, panakairawar ko ti board, ket may sa akong college, English college teacher, iti may sa o kolehiyo dito Ilocosur. Ang mga laalaak, iti masteral ko. Dito nga rin ti pagkasarita, ket thank you ti anos mo, ket nalaing mo nga nagibasa, ket sabi ko at damat na ibatik nga adal, liliwakin pagsarmingan ti biyag. Ilanad ko dito, iti pudnoganagan ko, ngam awagan naklatan iti Kako, iti poblasyon Santo Domingo, Ilocosur, iti panangisurat ni Nilda, iti sumitlayang nga lugar. Ito yung nagawang na pag-ayam mo. Thank you, Kako. Thank you kini Nilda. Thank you matkatakit nagpuya. At syempre, thank you iti panangisiryo. Dito'y programa tayo. Ababa nga lagip, tinapalabas, ket ko asko nakitay, adadan tumitlang kay buyaan, into no aldaw, iti lagip tinapalabas, iti Action Radio, DCJ Silawag. Dagiti taga-Hawaii, iulit ko nga denggen nyo, ket agorder kayo kuma. Eto, pakinggan natin. Naglukaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Agawat dan kadagiti orders. Ag-text when tumawag kayo ti cellphone number 808-673-5595. 808-673-5595. Wano ang direct message kayo iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Agaramid na pa iti Letson and Rice Bento nagbalurlayang iti $14 plus tax. Ken, 1/2 islab Letson Belly nagbalurlayang iti $65 plus tax. Ken, 1 whole islab Letson Belly nagbalurlayang iti $130 plus tax. Ken, mabalimpay tagorder iti small, medium, ken large pans. No agorder, ag-text wano tumawag iti cellphone number 808-673-5595, 808-673-5595. Wano ag-direct message iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Laglagipen, naglokaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, ket agorder itan Yum 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 Letson, freshly made in Honolulu, Hawaii. Yeah, na kayo nga taga Hawaii, agorder kay itan.
Ayan, ang kablaon ti man ti happy birthday kini May Joy Amundo Cancero iti Sitio Lubot West Talingan Lawag City. Kastamatan kini Randy Pagirigan dita Talingaan proper. Ito nga daw. Happy birthday May Joy and Randy, and advance happy birthday kini Kapitan Michael Mateo Palting. Dahil nagbuya, thank you kada kayo nang minuto pa nang iseryo. Sorry nga ibagak nga awan ti dirma nung name itang kaputa alas 9 at the station me. Erlinda Estavillo, Estrella Haduka, Erlinda Pantrosete, and Rolin Perdido Tamalay. Kasabatan kini dadung pa nga nagbuya, Erlinda Estavillo. Thank you. Ulitek, awan ita ti dirma ng nemi, ang sibot at the station.